Píše sa rok 1950. Severokórejské vojská, podporované Čínou a Sovietmi, prekročili 38. rovnobežku a zaútočili na Južnú Kóreu. Krvavý konflikt počas studenej vojny trval 3 roky a skončil rovnako ako začal, na 38. rovnobežke. Odvtedy platí prímerie, ale mierová zmluva stále nebola uzavretá. Veterán tejto vojny, zakladateľ a predseda neziskovej organizácie HWPL Lee Man-hee odvtedy zameral celý svoj život na dosiahnutie mieru na celom svete. Už 32 krát obišiel planétu, rokoval so svetovými lídrami a presadzoval medzinárodné právo. HWPL je medzinárodná mierová nevládna organizácia, sídli v Južnej Kórei a má zvláštny poradný status v OSN. V septembri usporiadala v Soule k 10. výročiu svojej existencie najväčší mierový summit na svete za účasti politikov a náboženských vodcov z viac než 120 krajín sveta. Summit sa tešil veľkej pozornosti médií. Slovensko malo zastúpenie v podobe Združenia lokálnych televízií Lotos. Súčasťou sprievodného programu konferencie bola aj možnosť vidieť miesta, kde sa na Kórejskom poloostrove zastavil čas. Vidieť demilitarizovanú zónu vyžaduje množstvo povolení a striktné dodržiavanie pravidiel. Zóna je dostupná iba lanovkou, všade vidno pozostatky bojov a napätie je cítiť nielen v elektrických plotoch. Toto miesto má zvláštnu atmosféru. Aj keď z lanovky vyzerá ako zábavný park, je to najstráženejšia hranica na svete. Po návrate z demilitarizovanej zóny sme zavítali na mierový koncert, ktorý sa konal na dostrel od severokórejských zbraní. Ahoj, som Dino Faccia z Argentíny, z Buenos Aires. Prišiel som sem veľmi rád a som veľmi šťastný na tomto mierovom koncerte. Bylo fajn, to bylo peace. Bylo to skvělé, jak se sjednotili všechny různý národy a lidi z celého světa, tady nefrakce, tady Francie, tady Česko. A všechny společné, konečně we are one. C'est quelque chose de vrai et de réel. Something true and real. Ja. Říkáš, že to bylo pravda, že to bylo pravda. Jo, to je pravda. Merci. Souhlasím. Děkujeme. A pravda, to je bylo text. A věříme, že to není jen na tomhle koncertě, ale že to dokážeme i až se vrátíme zpátky. Kým tesne pri hranici vrcholil koncert, v Inčone, asi hodinu autom od demilitarizovanej zóny, pokračoval summit. HWPL má organizácie dobrovoľníkov takmer po celom svete. Zvyčajne sú to mladí ľudia, ktorým súčasný svet nie je ľahostajný. Je za mě rozhodně důležité se přiblížit mladé generaci, a to ať už formou sociálních sítí nebo skrz právě ambasadory, což můžou být buď mladí politici, je důležité, aby byli mladí v politice a těm pak budou právě ti ostatní v jejich generaci naslouchat. A zároveň je taky důležité jim ukazovat příklady z praxe, kde to funguje a jak to může fungovat i v jejich okolí, v jejich škole, v jejich regionu, v jejich státě a vlastně tímhle způsobem to té mladé generaci přiblížit, aby to pro ně bylo zajímavé. Summit HWPL sa v takomto rozsahu konal poprvý raz od vypuknutia pandémie. Zúčastnilo sa ho viac než 1800 hostí z celého sveta.